Petra. Ja sam izmislio, to je nova riječ, ja sam izmislio riječ izmislioc. Petra, izmislio sam vremenski stroj. Vraćam te 100 godina unatrag. Dobro. Ti trebaš svojoj A nije to baš 100 godina. baki objasniti što je to ono što ti radiš. Na primjer, ja isto ne znam. Hall, Get Ready With Me, Collab, imaš tu puno pojma, ne da mi se čitati. Što je to sve? Kako ćeš joj to objasniti? Što je Hall? Pa Hall bi joj rekla, recimo, ako odeš u trgovinu, kupiš maramu, haljinu, kupiš na tržnici voća, povrća i pokažeš susjedama, recimo, vidi šta sam kupila jučer, pogledaj, uzela sam ove dobre mandarine, našla sam ovo masnovo ulje, malo kupila ovu haljinu, dobio. I kao pohvališ se malo susjedama i to bi bio Hall, pokažeš u biti šta si kupila, dobila, što god. Jel? I onda ostale susjede kažu ajme, kupila si mandarine, ajme, kako su to dobre mandarine. Pa onda ćeš ti biti tu influencer i rećeš susjedi, otići tamo kod one bakice na tržnici, ona ti ima najbolje mandarine, pošalješ susjedu, onda će te da ti doći put gratis mandarine jer si im ti napravila prometa. Jako dobro, Hall mi se sviđa. Što je Get Ready With Me? Pa Get Ready With Me bi bilo, imaš muža, prijateljicu, susjedu i ideš na vjenčanje, sprovod, negdje ideš. Sviđa mi se stvari koje... Imaš vjenčanje ili sprovod, nemamo dalje. A pa prije 100 godina, šta si možeš, nisi ima evente, imaš disko sređiva. I recimo pitaš muža, joj koja mi je bolja haljina, šta da obučem, onda ti on malo pomogne obuci tu. Pitaćeš muža za pomoć. Šta on zna o haljini? Pa onda zoveš susjedu, prijateljicu. Rećeš joj, našla sam, ima novu haljinu, koja ti je bolja. I onda ti ona pomogne, obuci ovu, joj, koje cipele. Hoće ti ona zaista pomoći, hoće reći daj obuci ovu i on će misliti lošiju kao da ne izgledaš bolje od mene. Pa to je rizik koji moraš preuzeti. Istina. Sada ovako, gledamo te na TikToku. Ja sam vidio puno stvari gdje si ti, jer ti voliš slatko, isprobavala si dosta slatko. Gdje si ti jedna od onih koji će reći pred kamerom ajme, ovo sam super napravila, ovo je super, i počeš jedan griz ispljunuti ili ćeš zaista to pojesti do kraja, jer ti je fino? Pa 50-50. Pričaj mi, sestro! Ovisi. Recimo, znala bi nekad improvizirat. Na TikToku super prolaze razne stvari kad ljudi vide neke brendove čokolada i tako nešto. I ja bi znala totalno izmisliti neki recept koji stvarno ne bi bio ukusan, ali super izgleda vizualno i uzela bi jedan komad i rekla super je, ali na kraju bi ga pojeli pasi. Ali Petra, da se ne lažemo. Ti nemaš, kako bi to rekao, figuru osobe koja jako puno jede slatko. Jel to kao sad vježbaš, kako se rješavaš onda tih dodatnih kalorija? I ako kažeš genetika, radit ćeš Marince do kraja intervjua. Čak bi da ovo nisi rekla genetika. Nema toga. Ali, mislim, treniran, ide na neke grupne treninge, ali mislim to je 3 puta tjedno i nije preko lita. Ali liti čistim apartmane i nosim ležaljke po plaži, tako da to je neka tjelovježba. Da sam stalno u nekom pokretu, ali mislim što se tiče hrane, nije sad toga toliko da svaki dan jedem. To je jednom tjedno se napravi neki kolač, pojede i podijelim ga sa svima. Ja pojedem jedan komad, nije to da ja sad trpam sebi. Kad smo već kod tvojih videa, što ti je draže, krenut s videom kao čao ekipa ili dobro jutro ekipa? To ti je nekakva krilatica. I sad, ti imaš taj nekakav pristup, kad smo već kod krilatice, ali ti je draža piletina ili neko ozbiljnije meso? Pa ako pod ozbiljnije misliš ćevapi s kajmakon i pljeskavica, to mi je draže. Par brzo poteznih. TikTok ili Instagram? TikTok. Više komentara ili više pregleda? Više komentara. Sport ili izlasi? Sport. Koji sport? Rukomet. Opa! Malo smo agresivni, jel? A 8 godina sam to igrala. Koju poziciju si igrala? Srednji ili vanjski. Pravit ćemo se isto da svi znamo što to znači. A pa pitaš. Kako ćeš pratiti svjetsko nogometno prvenstvo kao neko ko to zaista zna ili ćeš se praviti Hrvatska? Pa mislim znam pravila, ali bit će Hrvatska. Ja isto, vjeruj mi, ja isto. Posao od 9 do 5 ili influencing od 0 do 24? Pa mislim da je to jasno s obzirom da već radim influencing 0 do 24. Dobro, okej, ali ne bih htjela recimo imati nekakav normalan posao, da ne bih htjela razmišljati o svemu tome što trebaš napraviti, nego od 9 do 5 i brate, čao, doviđenja, ne. Volim ja taj stres i to sve. Dalmatinska fešta ili slavonska svadba? Dalmatinska fešta.
Ovo traje, čovječe, dalmatinska fešta traje jednu noć, slavonska svadba traje 3 dana. Ali nisam ti ja toliko od tih fešti i taj džir, ne? i harmonike i tu. Nego što? Ja sam fancy, daj mi Ne znam zašto si onda u ovoj emisiji, ali dobro, tako da jako mi je žao, ali Petra što je bila je, tako da eto, tek toliko. Pikanterije by Pick and Go, toliko je bilo od Petra. Ne, stani. Treba ti energije za nositi ležaljke, za ići po stepenicama, za influensat, za... i ne raditi normalan posao. Za to ti isto treba energija. Izaberi nešto i daj mi svoju ocjenu. Mogu ove tu. Možeš što god hoćeš. Ovo su spicy. Hajde ćemo. Čekaj, kao to je problem? Nema ove što nisu spicy, jel? Pa imaš bez spicy, imaš ovako... A neću ti. Nisam ja od tih zdravih. Sušena gojdena, samo normalno, bez ičega, nema ljutine. Ajde. Dalmatinci. Može ova. Da probamo, ajmo probat. Kako volim kad se zna otvoriti bez previše problema. Ili ti jedeš sa mnom, jel? Ne, vidi se po meni da sam jako problematičan oko hrane. Kad bi trebalo ovo ocijeniti kao nešto slatko, što inače ovo slatko? Ne to slatko, kad napravimo nešto slatko ćemo te zvati i za to. Ali ovo, kako bi ocijenila? Od 1 do 10 ili? Ako tako želiš. Od 1 do 10 možda 8. 8? Što nedostaje do 10? Pa malo mi je previše tvrdo. Jel bi ti bilo okej da smo mi na prvom dejtu, ali pazi, nismo uopće na dejtu, mi uopće nismo na dejtu, našli smo se na plaži, legli lijepo na ležaljku koju si ti donijela. Naravno. Mene malo leđa muče. Slušaj, to je Dalmacija, dole sve žene radi. Istina, ja sam isto Dalmatinac, ali slušaj. Legnemo se na ležaljku i ti kažem, ajme, lipog, ali da. Jedemo ovo i razmišljamo što ćemo raditi navečer. Jel ti ovo okej? Da smo nas dvoje na ležaljkama i lagano mezimo. Pa je. Jel je? Što ne bi bilo. Ti nisi cura koja mora biti nešto fancy. Ja tebi ne moram donijeti sushi da smo kao odjednom kao, gled njega, donio je sushi. Više sam ja za meso. Ne mogu ja na te, mislim mogu jest, ali daj ti meni ovako nešto mesa i sušene govedine i ćevapa i kobasica. Mi ćemo se slagat skroz okej. Pa ja isto mislim.